mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndi khoribo a tshi kha ḓivha madekwana vhuḓi kha Belren News u tevhela news kuliko tsarapotsa na mpho Felicia Mudau. Sanga miesi vhatevhelere vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o to ṱutswa mafhungo vhano tshiṱerekeni tsha Vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Chavane khathihi na Thelemela ri khou thoma u lavhelesa mulandu wa vhahumbelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa fhiso ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhiraho fhaḽa kha Ḽanzhelele vhuponi ha Biaba. Ri tshi khou lavhelesa honoyu mulandu ndi wone wo fhiriselwa phanḓa nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Tsanani vhahumbelwa vhane muṅwe wavho u kha ḓi vha fhasi ya ndango ya vhabebi vha ḓo dovha hafhu vha ḓiwana dza khothe nga ḽa rathi Shundunthule 2026. Muhumbulo muhulwane wa u pfukisela phanḓa mulandu uyo ndi uri vha muṱa wa mupondiwa wo ita khumbelo khothe ya uri na vhonevho vha khumbelo u dzhena khothe vhunga vha sa tendeli u dzhena. Vha muṱa vha khou sumbedzisa u farea nga nḓila zwine zwithu zwa khou tshimbidzwa ngayo khothe. Zwinzhi kha ri pfhi muraḓo wa muṱa makhadzi wa mufu vhane a vho ngo tendebulwa nga madzina vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Zwino ro fhiwa date ya dzi 6 dza May ende dzi 6 dza May dza hone tsiri rine ro ṅwala vhurifhi humbelwa vhuri kha vha rine vha muṱa kha u vhe vhona muthu muthihi kana vhavhili vho no dzhena khothe musi i tshi senga ra vhudzwa upfhi ri ḓo fhinduliwa. Zwino upfhi ndi yone ri tshi ḓo vha ri tshi khou fhinduliwa hezwo nga dzi 6 dza May uri ri khou tendelwa na u dzhena nahone arali ri tshi khou tendelwa u dzhena u ḓo dzhena vhathu vhangana. Mara yone vho ndi khou vhona uri i khou tshimbila ngo thulisa riṋe vho sa muṱa vho ri khou ḓi nyaga vhori vho hu tshi dzhena hu tshi sengiwa u ḓivha vhona muṅwe o no khou dzhena hu si ne u pfhi riṋe kha ri ime nnḓa vhabebi vha havhaḽa vhana vha dzhene nga ngomu. Mara zwone hayi u ya nga nṋe vho ndi khou vhona zwi tshi khou tshimbila. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa vho Thilivhali ne Malamangwa vhane vha ḓivhiwa sa Bopite vhane vha tamba matambe a Tshivenḓa a ḓivhiwa vhukuma. Ri tshi khou lavhelesa mulandu wavho wo tshipa ndi une wo fhiselwa phanḓa uya kha ḽa vho 27 Shundunthule 2026. Ri tshi khou lavhelesa mulandu onoyo ndi une zwa zwino wo fhiselwa phanḓa une vha khou sengela Regional Court hune ha vha Sibasa Tomboni. Zwiṅwe hafhu ndi zwa uri zwa zwino vha kha ḓi vha tumbuni ya Lukhohe nga murahu musi mumeleli wavho vho lingedza zwoṱhe u vha wanela beiḽi mara zwi khou sumbedza zwi tshi ri vhutoto. Ri tshi khou lavhelesa honoyo mulandu ri ḓo u sela murahu ndi yone guma ha news kuliko reports kha ri dovha hafhu ri ṱangane tshifhinga tshi ḓaho wa thiri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.